Nkulu kudukhalatha sengikhona sengiphathi kona channel yakhe hamba phambili nkezo mina ke ngiveze ukuthi ungakhuphalo bathi elasbona amagumede mhlawumbe mawuthi usemusha la ekhaya uzophinde ngicela nje show to subscriber ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare okukhona okukhulu kunakho konga ngoba sikhona njalo mfethu esinilethele indaba ehamba phambili namhlanje ke ngokuqala nqas upload lapha ku channel yethu hamba phambili kunyaka ka2023 lapha September ke abantu bangene kahle onyakeni omusha lapha ke sithi ke esinifisela inhlanhla nakulonyaka lapha kodwa ke ningakhohlwa lapha ukusubscribe bese nje enesilandela lapha ku Facebook @radionkezo ZA bafethu ke udaba siniphathelana uDr lapha intokazi uBabes Wodumo lapha kade ekhuluma ngalo insizwe lapha uDr Khehlelezi kwazi kulezi insuku uBabes Wodumo ugxekwa ngapha nangapha ngendlela enza ngayo lapha kuzokhumbula ukuthi uBabes Wodumo usemanzini amnyama lapha noqeda kushiwa isithando sakhe lapha uMampintsha kodwa indlela akenza ngayo lapha akakhombisi ukuzila okanye ukulandela imithetho yokuthi mangabe ushonelwe kuba khona imigudu oyilandelayo lapha kuze kudlule eleso sikhathi sokuthi wena usungumuntu ongumfelokazi uDr Khehlelezi lapha ubheke kanjena lapha ngathi ebuzwa ukuthi aphawule ngalolu daba lapha kwenye insizwa lapha kade enazo kwi-interview angandike kakhulu angikudedelela iclip uzwele ukuthi uDr Khehlelezi ubeke kanjani ngakhohlwa ke ukungilandela lapha ku Facebook @radionkezo bese niya subscribe nibe sokulumlandi siphinde futhi sihlangane ku video elandelayo ngesikhathi esilandelayo ngithanda kakhulu buka nakho ngisakumele futhi ngiyosala ngiyibambile ngimile ngiloke nginawe ufuthi akadansi lokudansa okwesizotha ngoba uyambona ukuthi uphethe umntwana futhi udlala kahle nje okwesizotha ebe egqokile inzilo yakhe so lokho mina ngokukhehlelezi angikusoli but ngokwesiko lasemandulo lakudala vele bakufanele ukuthi ngingomncwabo babethe ekhaya iready jani ingadlalwa futhi ayidlalele kuphi phansi ngoba kunjani ushoniwe but at this time ushonile lo muntu oshonile umuntu vele is a musician uyi-artist yena muntu kade eyenza ubunandi so kufanele bazomphelezela abangani bakhe noma kodwa wakhe wenza same thing naye kufanele amphelezele but